jadi pulang ulun menyapa hari ini. Kami terima kasih lakatan di etare. Lawan kakak gemoy berdua di muka kami. Cuman lawan pian ulun hendak mamadehi. Nang itu bang lakatan ulun kada bisa memakan hari ini. Kecuali pian hakun manyuape. Jadi kakane ulun lawan pian sabuting mana one. Sudahkah nang berdua nang awak pinagi moy bu inya beleki. Bilanya bang belum mudahan bang pian ka ay lakas beleki. Jadi ini wahyu lawan pian malirikin. Mulai awal datang ka ay bisokan tadi. Jadi ini wahyu inya tuh bang jadi ka ay nang guru SD. Bujur ngini wahyu kayak gitu ini. Cuma nang ini wahyu kada usah diragu lagi. Nggak salah senjata inya juga kenal potongan bungkah bumbire. Lalu lawan pian pangai ulun ongone. Misalnya bang wahyu lawan nang kakak gimoy inya nang bejudo